Jésus demain, il y a tout de ma bois et feignant. Ma calena ma et pas se fa à nyam faure nyam yesano. Et si nyam clau, olie atikba. C'est un bon ongle mou au fio. Onyam wasa salio. Otikba ke e blos wasanuna e a mama. Isonti e su esreo. E soke atingae anyangano. Anangama moi son baké yo tinga yo yunglo. Ko na nangama ke kulanga yo kun baké oduma wanya kan volenti. Israël ngam pli. E fa nyanga e fa lo sanu. Anangama benga betinga benga betogwe be gonwa I croit son fa be fa lo sanu. Moi son o tinga be. Benga bete aussi anangama soke am nyabeso na betwe wali kaule e mama o. Baba nyamie pli. Wawe ngo kanfuma o mo finya fie fite. No ku baké o wa san o tingai. Le manyanga fa vient Jésus. Ma kanvuleng o yo ku baké o lié. Jésus Christ du manu Israël. Amen. Alléluia e bonda nyamie ya. E nyamie ngo ya fia e bonda e fa meme nyamie so ya ye. Nyamie kloka meme nyamie kloka e fa kanvuleng e fa amen. Ma kanvuleng yo nyamie di anglemo Jésus do maeno. Ma egoase. Gwenzo de yakun ablasani nglaima no nana David sedike a o misino wakun gban a o minyo afa osan fasi emisu ye asasami hallelujah enyamie ni awo esion enyamie ni awo enyino enyamie ni ofesa fasi esu yo sasa yo isonti anglemo ni mini wo e ongwan no bo e la mando trola anja kusuma e awuma nyamie ni osasa yo o metinglemo e ama enesu ele iminyami yase ele yase ni ngwa famanie bo ya toma bo fa kedie bo ania ngwanti wania kenga efilonti be wie melasika senga be wuri o dia la yue nyami mo ni ngwa mo nesu na la nyami yase mai nesu ele iminyami yase ngwa imani hinti anangama la nyami yase nyami yo risasu mo ngwa no le yase ngwa baba ngwa no le fi nyami o meti le yase na mo tamule Senga mone suna la nyamie yase. Anangama sansi. Blaba tori tu pake nyamie nyori mairi gwegwe. Ka kwa guma mo kpa nyamie makpari akpo. Lotobe funu lotobe accident nyamie ma accident. A oturi agale nyamie ma ori abari. Mone suna nyamie yase. Mkamvule nyori. Master gila nyori. Ala eminyami yase ekun ala yase oleke anuma sikisie emanga ma be passer di baki nyami ma résultat fiteri so onyen yo so anyeme yo nyami ndense ke sankula no efase na ne fai mai isonti amone so la nyami yase afisran je bobo anyeme se ngosini yuenu vie kuma nyani se ngosini yuenu orie ngo ole isonti mone so na la nyami yase nyami mo sasari e maso mo be passer di examen mone so na la nyami yase anagama
Ouais, il ça dans une voie. Ils sont tirés là, c'est Jésus de Manu. Et femme maman, dernier mort Jésus de Manu. Et femme Sénat, et femme mort Jésus de Manu. Et femme Camvou, dernier femme mort Jésus de Manu. La nyamiasa. Et mes claos, wabo kula, wabo sisa kokla yo, wabo wisa kokla. Et femme Sénat, maman, Camvou, et femme Olien de nous. Jésus, nyami clao, Camvou, Jésus de Manu. Anangama waba ongulo lobo sisa me kula waba atongo ni ba fale ngle mwebo tikun e akundan tikun e sunzune tikun e wan lo ase e wo mo e wo kula Jésus to maino ngwango e mo we no mo etie bari ngle mo na krosna ni omanio onyamie ni ofama ngaba kunde ka atwen blede sna fiu sosa ngla mo eria nwenu iso tie lo ase Jésus to maino afia kuna suka ngwan afanga ifatinti atwenu ngwan amani efanga ibodi onyu elo ase e alo ase ku yo le keke rentre ngu die fadi e mama efa ki dio sainu woni oni e mama su de te baki resistant fiteri elo ase Jésus to maino ananga ma ge me suni yo le ke ba nyeme be wura boli beun senge sakula kula no wo siesio ananga ma sa sena ke la wo ngaba fana fadi be dia mani be ko elo ase esi on ye Jésus de maino ngaba esi ni elewo nyamie ngaba ele ni elewo nyamie nga ifa ewura igwesu ni elewo isoti ase kesra ngamo kinzi oyino ananga ma iwura gwaso won yanzu ele kaba ya won yanzu enti elo ase Jésus de maino vie di autorité to pate o voici le no onyanya la ge isoti elo ase Jésus de maino ananga ma tu agale falo to e kwa eba woni engwa insu isoti elo ase kan vulen tiorie mama len tiorie quand vous voulez, on tient mieux qu'on bat Koria. Maman malagnoria Jésus de maino. Alléluia. 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 Maman malagnoria mieux qu'on Jésus de maino. Yo eta maman nyamien kan fakani. Ka ba nyamien no mai ba nya sena e ba ni nyamien mama le. Zob gwe yakun. Iwa ansu anangama akulungwesu. Ke anko anangama ngino amumbo suro be yi yaye ambo anwa kunugwe anyi inglo ma amusike anangama ye oti nyamienio iye oyiriyo eti irie eti isramo ye etike ikukunu nnesa ke amuru iswanulo anto gwe anto yesi le gwe ke anru iyawro ikrolo amuto gwebe memeyi an yi aye an neyi ase hallelujah yo audience ngremu nyamie ya ye yire eba ya se na eba ometi eya ki ble yi adona isa no hallelujah hallelujah eso wa mama nyamie ni kawle soti ma esi su ko kun iso Jesu Nyamiande, nyamiande, nyamiande. Nyamiande, nyamiande, nyamiande. Nyamiande, nyamiande, nyamiande. Nyamiande, nyamiande, nyamiande. Israël mamou, nana nyamiande libe. Israël mamou, nana nyamiande libe. Israël mamou, nana nyamien delibe. Israël mamou, nana nyamien delibe. Blenga mo Moïse falibe mon bécogne. Blenga mo Moïse falibe mon bécogne. Blenga mo Moïse falibe mon bécogne. Israël mamou, nana nyamien delibe. Nyamien delibe. Nyamien delibe. Israël mamou. Nana nyamien delibe. Ane kosumai, c'est la vie souille, et la vie nyamien souille. Nana nyamien delibe. Ane kosumai, c'est la vie souille, et la vie nyamien souille. Nana nyamien delibe. Nyamien delibe. Nyamien delibe. C'est la vie souille. Nana nyamien delibe.
Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna. Hey! Alléluia, Hosanna, Alléluia, Iwa Hosanna, Alléluia, Amo Maestro Hosanna, Amo Maestro Hosanna. Asena, oh yeah. Nyemye Asena, Basuye mana menwabo. Hey. Asena, oh yeah. Nyemye Asena, Basuye mana menwabo. Yeah. Fatio ni angololo ya mo nyamie bobon tile bo e fama mane ne fai mao en tout cas soni angone ke mio ina nyangololo ngwan yue yo te kingeni ngololo ngwan ma bo te kingeni asiansu wade nga osi ma mia ina ma enya ngololo ngwan yue hallelujah nyamie nde wakanga nyamie mame yale angua ole ke angua ole nti e won be kola mo beti aufwe boy ande ba wulu swanga nuwa nyamie invle ngowa iwa be gaso na ma esi be aufwe ble ana wulu ma wale nyamie klisu ande awa ande kusuma ankpenu akwarika aeri asonu e afienwa nyamie invle ngowa wa agaso na ma esi wa ande kusuma be kanu nyamie nde ne te ande ne nyamie konu awene oku on safa bani sao afan yue gasona ma esiwa yo ma eguase ble oaju e aso amunu wafa ufle e asu endolo mesu ka endolo me yue e manga me nkani bende e pasteur o afa be o fakre amo o meti e afle eni ambla Mama Christine kwa oblana owafa le mokwenu gasi ofa omai. Alléluia. Nyamie istran pamu nyamuri kengre mui Christ Jésus duma inu. Et là nyamia se onile mokwen abo wama eku bongre mui ajenyru histoire sans nous yé silenti. Sien e wasu ndemone boti je straichen babruni san jasingabe we sanu mesu. Isonti eni avie mu bonde o benua e wa fle jasimbo fwe mu be janu grand fwe se ole ma ongewa.
Nye nyamien vile likengle mu Jésus-Christ et de maïnou. Manama ya ungwe onye kwakla otran Jésus de manu. Ngle mu kuneke na nyamiase. Ye na e kwakla e ase Jésus de maïnou. Afin ble kla nu ke enoto amuke ama ewo ekobogasi. Amu sisima amubo ekla eko ekobogasi. Omoti ma miera Yesu Jésus de maïnou. Admansi foueken amon aussi ni anglo sino nous mais anglo nous et c'est li kebe kula ngamon be au groupe d'activité nous ma ekula efite ekobogasi kay no toli amu oeli so ekula efiteli e oli ekoboligasi oeli fait pas ben malenti on klinikan sangamo nyamie oyili nglo gasi boleso inu senge kenfle nyamie blisu e yunglo e kli kokla ometi ekundeke ma ekula esuti eselike afuenti a gasibole afuen esisi ma ebo gasibole inu ometi aimasi fueken nglemu neve be kula ngamo be o mouvement benu be blelie yowe mouvement OPH afin masi Jebsema école de dimanche un flambeau et lumière Rekmasi be kula ngale o tibeken fo kengo bae no nglemu do mo kwe isu ko o sen kan ma ekula e ya fam ke esre okun esuko gasibole likano ma ekula etiya be kula ko ngambo be du malen ke be ba be stran blue afin masi stran blue je ma stran blue que bien moi n'y a sera momlon y a les sera bleu ma école est blanc be kula ngamo be wa fakusma mo be mouvement sombe nous be kula école ko bogasi ma école est blanc ko bogasi ma me ka Jésus Christ ido ma nous yo ko anyaki kun kale be kula ngamo be ti isu pengben mouvement sombe su pengben ke asonu vie be ngamo be wa fangele mu ma eti ya bashimbolo na eti enwe wanye que quand Jassimbole un day et un que ça sokungba ye était suisuye que quand yamu oti Jassimbole vie ils sont ti an yanga bo ebe o blenga beba menu e subesu e kendewa wadile mo kwenyoku était flan Jassin so menu yele an ya blesso mo ma rek masi bien yali ambwebo sranga bo onuye ikemba ablasan lele ofaju utu sra ikemba nsan Aboyo yam sokro, boswan lycée scientifique, lawyer et baba mumbe ya, beya anya dansonyo. Ye anya so ibo tranle atani koto kumblu soy, ola ole, oni fruang abwa konya bena, kufako suan ya sonsu, ikla songo koto kumblu nu, isonti, maye baba mumbe klabe miabei, na be tremble danso ibo. Ye aima, boti kisieche, e baba mesukme iwan ma be yawa ndoswanu do nsosu afiele ke like klele owa ye eba pasteur Xavier owa jiji sanga wenu yo okle baba somo ye ndeti songa be gransu ye le jobu ingwan so iwa fanga bo fati oni wa fanga e baba mu betinde oni fata ke be jiji sa so vie menu na esi so mu be krabe nati jobu ingwan inzolie so isu afet masi kusu be blelie stranga boy onuye chemba bluni nglan e krasei wa wa makun lele bo faju ikemba ablaoni mo kwe yam sokrolo ekun ye emami mu kusu be ya anja ibo tranle otisika koto kumblu katani koto kumblu oli ke dile ni oloto pa onumanu isonti emamimu ma emiayi na eso anyaso ibo bonfleni talwan kusube akpaswai bi anjari anyekun o ogenwa asansu kebe seke utu strai chemba nambo faju ikemba mo kwe ye bonfleni talwan mu be jabelio anja ibo tranle oti koto kun nu kodo kunu so oloto panyola ore onumanu isonti keke ekulanga bo etitalwa anze atigban flembo awoswanganu ma emia yi na ekula tremble so ibo koyona kole nwa e masukusuku isonti Abidjan akpaswa nyonsu besiesie convoi ye ngali ekusu oti
akpaswa ngo son jardin de den be jasin yele esi anze ni ngabo be ajalie be jali avril anze mai anze juin sranu on fata ke ande be di be anniversaire de mariage kebe sekendo swanu don sansu asonua ye baba on ye mami somu be ya ebe di be chen dan sonio ye ngabo ni fata ke awlobo kuntani otisika kotokun yon ponu a blanc ye tani so pokun esu tremble so ibo ye be wa jiji ndeti anu be kle e mami ni baba somu ekun yele ke ko jai awlo lo sawa faviemu bonifata ke ehun bewre isonti be kranga bo bien be tremble son mo be na krakla be du mankusu be siesi établi o ngwalo e mami ni ba avie meole se jrai akra ungelo kokun akle oduma ekun afin san lele ndo swanu do nsansu ye be ya anja sonio ngalia kusu akpaswa ngabo kesato esubeni a elika bo yele social ngabo asonua iwa manyamye mvle isuti keke ululi jestra nu ko fe le krikri bo fa juande bo ti chemba bluni san kale ngabo ni fata bo etani otisika kotokun a blanc kotokun pono a blanc amuyachi kafa oklate kan sanianu na se savio nu bo ahun meore ke grama e unge ngwalo e baba oni e mami viemu be o tablin sin lo be jiji nu be cleo pe kun kale ngabo ni ka pon fata ka tani na e krasu saso isun awin re pokun atani ko e na yesu isu amani esunti yes yin ingabo we sanu o e ma fe isonti e baba pastor Kra Daniel iwon masaso oson asonu ma mbe kra benu o e yako yele e baba ya okwasi ivie esiso oti eni anga boy oswan kwasi akisi Geneviève eni abla sonwo cellule ngoson geste manebo gesko inu yo e baba so anangama ofa fleli iuno anuma sin boti kisie jesrai chembanso ye esiso ofa sini vienu isonti siesiele ngabo e awrofo ma siesie bon fata kebe faye baba isenye o ye kebe se ke septembre ya kimboti chemba bluni nyon beji esi fuen si ore so ngabo gabi agia sansu pekun fuen ngabo susu boti septembre sra chemba bluni san beko la esi so inakasien kwasi klo o sasandra akpaswalie isu yo sukun gbanu e baba iwon e akwo ekun yele ke mami ja akisi Hélène e mami son kusu anangamai ofa fleri e mboso oti eni a blanga boy oswan e we au Beatrice i mami e mami son o service d'ordre nous e we au Beatrice o service d'ordre nous je strai chemba ablaoni na anangamai vie ofa deli e mo e sanu da uklo asansu isonti isenkusu isiesielelie nga ulon siesieli ye o ye utu srai yache boti ile krikri bekoji e mami yi da uklo fuesi ule swa inu ye fue nga bo susu boti utu srai chemba nyon e moson bekole inakasien da uklo sansu e kra yako ye ni nga bo kuswa musu esu nyamanu e amulike nga boti nyamye yan voisi le boti surale yanganu mo e nukungu elie ke fiwa bo efite e kranga boy ulanti boa asiele ke savie wa juosu manyamie wa we ofom voye nukungu blengo ka manyamie rasu ikrunsanu Jésus dumanu amen. Alléluia. C'est un niemo nglamu nyamulike emien sans Jésus et de maïno. Manyamien isurale imoe yakrunjwe onikpa ile oyamulia Jésus de maïno. Nglamu ekundeke saviemo e flanuye e ukaviemu besu. Ikrai ke nyamabla ofa bojasine okani e social ngamo yo inde. Mboli unjasiwa wadi kemba nyokun ande e susavie besu inu. Oma Eura fanga
Jasimbolé ngamo e baba Emmanuel okeniwa ikran ma clock la e wala un fangan afionti kasien damboye nyamie ofa kili sanu que e yo na masan be kula be si Jésus be so emi Jésus ino iti e kula ngamo iti akpaswa boy simbo boli jeb se ma fek masire mo faju e flambeau lumière e kula rek masio ma e jaso e sesi e un na aimansi e ko diguma dason e kun na nyamie mamon be nyangwa e wala un fanga e kun yele e cellule mo oti kinji e te wala un fanga que emia yi klanga e klali edumani be ngabina klema be dumai ma e wo cellule mo si ele vient be watinu be suba se e o cellule be nui yele oti popa mai kla iti oti un fanga wala le o manga moti e annonce moti e mangu karen ouais fleque social c'est que andeke ye éclatamo mbo inuni nyele mbo ko ina mawra e un fanga na yakura di annonce so iklamanti o manga moti wa wrenu asonu inu alien e abobo e akpaso amesu wa wrenu asonu e baba di mami ngabe o sronya mien be clatelien ye anden unfa blofwe non e baba di mami ngabe o fils de Sion be clatelien ye unfa ya disungale la batienwa o ma maneniano ai masi money wa wrenu asonu auto enyama ngabe o Adonaimu okun blofwe non auto choral Jacaziel o mama be sisi be un que amu ya amu tien ino akonkamba ava mami blele kako ina wa klima yale anjai inunti nglamui e flan e mami avec ma si be anjai inu afi mona o frère jumakun ai masi foi kapete que 6h e mami be yawa anmasi kani eni ma blanwa kan nsu flan nu ekun afion ti jasi kasien oma mami mu taroamo eliao ma esiesie un stravie bo atrakpa asamia vieti sukura koma akura uka stravie okura o tiklama ivia ile ma mi aiso ya mi ora osu sange ma mi ngamo ye ni ablanga bele blay ama blay se wa trama wa ngure askula ha viede katra ngure ania ko wa ye ko sana ha viede ania andere ko wa ye ko okun aya ukale ke kon kengasa eti esura mo fanga anya ibo talenti ko kun blue okun ngamo eko ina ikra dirike ya tran lo klama esisi eun kakotani kokumba fa afrua klanga we fa ma afa ra komi kanguna sen itike afrua le ititi yawa kengasa iti ifai ura un fanga oma e baba mu rekmasi ajare kumbanion kai mami be obe bai belie osuisu sasoy oti dan ekun oma baba mu ma emie quand mami me dit ami du maman o reclama baba me ase jasuna eni asu evie esuan mami bebo e akpaso ale so oni so fata vie ye ma sonu o siesieli o meli wanti ye ma iso anu osen o tran levio o ma be an yali kusuma wa juvie o ma baba mu oni ba flemo e klakla endel ma e siesi eu ken ikran samiai aniai andele wa ekon okon que wanya ali ke kon anya mie sule no kai we ko swani ke e bojasi e srenya mie oni savie mbe u kasu ekun se stravie kusuma zukra koma na kra u ka ni avie anze ababa vie akra masika okon ofatan lotopa okon tran yambo otinya mie de sa ison otinya mie ijuma vie moya mie ora musu jeju de mai no ngamo e fayu kasu yele que c'est andé a mis du sou que 14h30 et ya afano benga moye ba jamon e alla nyamian se bengwan okun ma be afoto e kribe ami de sira mi fa ima be ya fi ku ke ajamu be pa ngali outin de kasien e manga mo anmasi bolijo ke ande be fite asonu inyosu ye e asira mi ima be o e ara ino ima be o sanga sonu inyosu nuwai lia e afa be klikpe be jaso e bonda ila amianse sanga asonu inyosu ye ngamo ti siesie len e asiesie kokon estre ami e fa ima be ama be akpaswai
beti abla ini sang. Nyamia voici le noi omanie maglamamu orali besu. Okunyamia kpri suma bambe nyamia declarer iso sukru owa. Ella nyamia se afi akpaso ngabeso afite beti akpaso bruni nyonsu ikleke bruni kon basin afwe nyonyo ye so o ma say sukai e unke adi afwa ekura funfun afwa bla bobo ye juma ngamo yesu dia so adi nglem ye e o so be kura ngabe di moi e baba su intendant eni e baba ngabe ti asonu pengmani am kura mo fonga nu nyobe mo nyobe kura eni juma ngadile e baba yobwe oni be kura ngabe soinbo docteur Kwadio Charles be kura ngabe ti école du dimanche libéri ke klefo be nyunu mo adi foi nyobe mo nyobe kura ye mfanya mi mfawra be fanga ke na ma be gwa be sase juma ngabe dilay oti juma dan ese ba yobwe wa ba yobwe d'accord docteur Charles ma e bonda ila mi asi oui akra jaso ma e bonda ila mi asi on ma be kura ngabe di so juma mi ramusu ye amia mui gwa mu chelenso ora so we nyunu juma dan be dio kestra confortablement klenya mi mamelike e mamelike ma be fanya mi de be fawra be ngwanu oti juma dan so ay man be ngabe di juma menu be sisi men esu siesie asoni nyunu kole esu siesie juma dan be dio se be mo oti su se sere mi ma be oti su iti siani niemu be akpaso be su fitandei be leduma be duma ele afin be sini ni be sesieli oko Jacob iwaya so abruni nyon be duma ye be fabe tombia be ba ikasien ye la ndelie be flebe ke Benjamin akpaswa beti ablau onisan ese manga beti Benjamin akpaswa boy ande be fitin ke be jaso na ma nyamie vle osobenu yo sie oniniemu asonu kwengbemu emanga mandebe fitemu bebe oye asonu nyonsusulo ye yasre amye mabeli ngeme kaka ile ule eku sange donga sulie otibi amfaklire monyame ora musu ye ora imamisu Jésus de maino amen angoisi Yo, ba mo oni gole. Mama malay o nyamia Jésus de maino. Miana sran vieux owa. Ba osini pas de quoi de dimanche no. Moi il y a premier cutie. Ça owa. Asini na a oli a fité promotion yenu. Yo, premier cutie be vieux fille be no mala e wan sauf américain. Ben a sini quoi de dimanche qui font partie. Yo, be promotion yenu be fin lo be fiteri. Be kula Amérique mo ata u po bode wa ma kan vlen o yo nyamia Jésus du maino blenga aju ke ebo eso akpona le ngemo e fari klatemu kenga ya yisika ya ju ma ebo ikpele na ma ewi Amulike emi Jésus-Christ du maino e suabo Sion asonu swaklanle sikai inu akle amo andemone boti zuesrai ikemba bruni san afwe akpinyo ablaoni noi le makwengo fei zuesrai ikemba nsosu lele bofaju Zuesrai ikemba brunin sansoi sra yana ablenuni na ye bata ndai asonu nuo esuzulei yeleke ndata fwemu beju sra akpiko yano ablasan sra yana ablenuni nanga bata ndai Besikai inuatikoto ko akpi ablasani nsien yano ablangrani na
esunzulei yeleke sika muai inua ju kotokon akpi ablenuni mo chue yana sika nga enyeni le mo chue nga noi oti kotokon akpi ngula yanyo ablesieni na sikanga enyeni le motue ngosini le noi oyoli kotokon akpi motue yanso ablaoni kon sikanga wali su le motue nga noi oti kotokon ya no ablanani nsan ekpe amura ekuke ndonga amuboy ampravasi Orange Money, Move Money, MTN Money, Wave. Ansa sonu baba ibanki liebo soin Eco Banking eno asakusu bikura ngabewa befa bewula sion asonu so akunle akunda nuvie bekura fa ndatale fruwai so akunle sikasu ni afamu besanu bejumandi ulelo anse kusu asonu swai iya nuanule mone kenkura nyamiera musuo mone kenfle. Alléluia. Yo yaba boba krele. Ngama esunzuni ona guman, wa mana fa vioti ona gumanio. Non bo mandrina ko fa yue. Sana fama esunzuni on kura guma. Nyamie na fiosu. Atre asa mia ole senga nyamie sika kole yo. Non bo mandrina ko fa yue na mai. Ko kura ebo ekun. Egwa isari ka ole na guma so ya kura ya di. Makan vule oyo nyamie dia Jésus do maeno. Sien 2 Corinthiens nyonsu netre ngulaiman song oseke masrako ili kengwabu iya kundake oma otikpai ofama nama oyo ikunungbasu ni mialesu afi sangwama nyamie like kunufue sun nyamie ikunu ojo oyumu. Alléluia. Le mokyo afi no nyamie sasarie na ndemone kenga yake yake ni akofu ye nyanye mfama nangamanyo esi ya ololo eba ka aba ololo asi ngomo esi ngenya mie yo li fama ni yo ya se na mo esi o faba yo e ayi ekelemu oni ebrusumu ngenya mie ra esukusuma bo si edi mawle fa trano isina e afa ediemu e aban e moyuemu oni eba aviemu nyamien osiri be wan voe be ambeda emi nyamien yase e mama die mama zamble iwa ola emi nyamien yase osi emi nyamien ye yo de ke nyamien oyori sadan iya no ma nyo nyamien plini su okunbe nyani be baki afue ngadie oti yakun gwe isanti osi emi nyamien ye oni statistika kodokun blu e morie kwajo akisi Caroline ikusma won la nyamien yase afinya mi plin so mai wa aswan onye ni BPC afwen osi emi nyame onye ni statistika kodokun buru eni abiare kona brisi ikusuma wa iri okama ngbanwie yole ke nyame o iri ma iwa onye ni iwa blanye ni BPC osi nyame onye ni statistika kodokun buru oni no makan vule o nyame le ebonda e nyame ya yebele nyame ya se ngabo o iri man yenti yo ori aka klo do ma senga nyame nyori sa ongwan nu o meti ori ngofa bari fa tra no na jaso ngro na ma ila nyame ya siri kawre ngaba nyame okuni nsuma eti anya ni mo bari fa na jaso akunu biaso na la nyame ya se o ti aka ma nya wie tin jaso ma ori jaso na la nyame ya se nyame nsi yo la nyame ya se yo ma egwa ase gbogbo nga eni amla matra nu le oti ekrukru kele ngenke ni de inu gwale ya nga eni abia meginsin oti burusu nga nyame rari esu bo idia ono efa egwa no yo be nga be ni anyansu be krekre amati akru ngwesu
afi nyamie klo sranga mo o meri ke ni aklo ngwe ya isof ko ni nyamie klo yo si able na ayi nyamie sika fame ya benga kuma be su esu nyamanso numéro ole so yo nyamie ora osu yu Yeah.
nyamie ela se mama yo do mai dan atikpa yo ti suka isuo ifa isati ningemu ifa ima nyamie ongle onvle bali glemu ngamoti kele oti blusui oni asinai bafa si onyunu baba si anvona so no jeju do mai no nyamie ngamonsra wa kasui yele be baba ben gwai adangama de selike stranga fa yefa ma oi akpe oyin klama isofo isum itin sra ke baba ngamoti osurale ngabuli yakunda okasia ngamaboli onvle isui ma ino ya bengwa kongo benungla mo jeju de mai no manga be fasa be si o estrile ura se gwale fontilike makamvle ni asinai oyo nyame kuro kumba chen olie ma undwen tramusuo e mi jeju de mai no amen. Yo mama le oti emi nyamie sa mama le ya efai e mama nyamie nyo nana Davidi wa anangama nto nkulu mama wa ninge ngasra be so yi be nyunu nto gwe yi wo aye iwa anangama ke asien su famille beti onwan den be kula be mama wa beto gwe be mama wo sanga ayo be beti be seke anangama yi anyuru nyai oti dan o hallelujah anangama yi anyuru nyai oti dan e ya meme okun e ya so e nyamie afi anyuru nyai oti dan to nyamie le mwa msa beni wa sema o beni wa sema o beni wa sema o Oduma nyole Israeli nyamie Alie beni wa sema o beni wa sema o beni wa sema o Oduma nyole Israeli nyamie Nglolo ati ulengbi o Asiansu ati ulengbi o Muziembolo ati ulengbi o beni wa sema o Oduma nyole Israeli nyamie Nglolo ati ulengbi o Asiensu ati ulengbi o Nsiembolo ati ulengbi o Beni wo sema o Oduma nyole Israeli nyamie Oti ninge meyi fwe Ninge mesie fwe Ninge kula kula memie Beni wo sema o Oduma nyole Israeli nyamie Oti ninge meyi fwe Ninge mesie fwe Ninge kula kula memie Beni wo sema o Oduma nyole Israeli nyamie Srakula ngoja soke ofe unsuzu nyamie Oto o owo onunu mlomlo Treke treke Like kwanga oja oke ofe unsuzu nyamie Oto o owo onunu mlomlo Treke treke Yo a ominwa o ominwa ominwa o nyame ase na ominwa yamba o yo a ominwa o nyame ase na ominwa yamba nyame ase na ominwa tatama o ominwa ominwa o nyame ase na ominwa yamba yo a ominwa Ominwa
Jasona mama nyamie o na mama nyamie o Jasona mama nyamie o Jasona mama nyamie o Jésus glo Jasona mama nyamie o Jasona mama nyamie o Jasona mama nyamie o Jasona
nyamia ke isu zuna like du ma se ngasua ke ni anglolo mo ni ase ngasu mo ni ke vie bolo like fisa du male mo kwa fon suzu na gamo ndanga mo nyebe no ko mama na gama ko bu mama nyamie se ko ti nyamie ko fa ti anuai ko fa ti sonne yo le titi o kadima ifa vie di ure na ma sa ki ure nyamie mo kwa la na ma vie anangama wo ba desra wo ba e ma sa kwa nyati wo ba ka ni angolo ba ni asesua wo ya ya tre ya ya bo ma sabo wo ba de Daniel aso ma ri me saru baba ni ka be ni ni u ba huma une ko wa kansa anangama nyamie kuri baba ngla bu su kanvo bu su mama bu su iwa ya famille Jésus du manu kera ka ti baba ati nyamie ku ba la fina ati nyamie ku ba la fina ni ku ande ati nyamie ku ba yi wo su do asu wo su do asu baba ku kanvo ngla bu Jésus du manu mama o Jésus du manu ni wa ya Jésus du manu ya ka ti baba ati defre baba we ati esi we ati emi we ati defre we ati emillion we ati fiawre panyo onu ye ni futa ka e fia baba onu ye ni futa ka e fia baba kanza febe we so kanza kekere we so kanza kekere no e so sanga wonya mie wa ni futa ka e fia no we ati fiawre panyo we ati fiawre panyo odi akoroba. Amen. Manyamie domai onyakan vule. Manyamie domai ofu. Manyamie domai oyoda. Ma eminyamie nyanyuru ma isile mbla. Ya ma yeiren keide ti. Emi jeje domai non. Amen. Mai bondai yo nyamie domanda. E bondai la nyamia sei. Jésus ongwano amen. Jésus ongwano amen. Yo nyamia vle ma egwa se nyamie I aunjwe ino. Ma mie ora musu. Ma mie onyamu nati klama. Nglamoi nyamie ble isra dakun. Ye oable oamai no andenio. Kana ya julong efra ai gwanga ya urunwe denjwe san ngamati egban fran ye talo amelie boye ya gwalie ofite mone ngabalo mo tibe chen idile isu oma kabese ke jole mo faju yai ijawando swan klok eswan like ngama eswan okan wafanga mo ovara ke ekpaja edimo aninge mele no na nyame nyanyro engwonu gbafre engwonu okeyinde oma itima ekra efafa eun esisi eun do so akrokra kabese ke ndo so anu doncien oni bue le nga faju do so ndo ntwen nyame okani ble wavie itima gbafre talam be kra nyame vre krokra ti sanga ibo awe nyama bien gbafre talam be sanu ke mone chenjumo e bai angamanle gbafren talambe tanimu anzani be trikomu ngamo ti gbafren talambe le sambai amura na famla na ya mama ya mie mone chenga balo ye di gbafren talambe be chenyon sanke de nchenga no ye fa esonlike esre mie mabe e ka esonlike egwebo ni nyame srewa esonlike egwebo ya nyame srewa le ya chen ofajo itima ikra esisi eunso na ma ble oyi klama ofa mai ela moye dangle muyen kana esikpa wa ma nyamie den e mami dakun o ya fie bo nyamie kli peli o mi ya ni klama o tojue o mama nyamie e mami soi e pastor mi kra ngabe o asonu se mai no be yimu be lebe anu sai fleke eze ye nyamie peli ya ti be klok be kpengbenion
et ma misoi au district ngabe fleke cité Fermont et nous là ye paroisse ngamono di jumai yele Jérusalem paroisse et ma misoi oti e baba dan ngati yamie Isra boti cité Fermont surintendant l'enfant nous surintendant oti iji et ma misoi nyamiere lisu ole ba no e ma miso o ya fie kana nyamie sra waka miende e ma mi kan fe infan kle e so inu ndabole kokun o ama ejue o fa kan vu nyamie kokun isi ni nyamie sra o so aka nyamie nde o ma kan fa e ma mi clement vie e ma mi ogwa se kan fa isi infan kle okun nsuma e ma mi blen ni osuba ni osudi nyamie ejuma klama ken asa isonti sia ni nemu e ma mi pa kan mo yen kun kan fa kle nglem wei yela mami Rebecca Etana Azaf mai bonda isso aí mami no e mami mama boni valeu mami rausu ama kan fa esi fa kreke mi no atoko ko e mami osu fa ble ni osu di jumai nyami estranga mo nyami fa ma engla mo yabo ata e klein oti enyama oti wa oti jamvwe oti eni ambo eni esu nyamie o ya fie wa bobo de aso no nyamie ra lesu anmasi eferi be fa ekri de amo ere ke ba fite okun ande nyamie maati ye o ama nyamie de klamanio siani niamu o enfe ye otimi akunjwe ke eba wasu ntanda bo inwa ya muri ke o ye ore no maamu se nyamie maati onma mwa o amata ekoko hallelujah. Yeah, ifonga no ni aso ko me fonga no eso eniama nyamiesra Révérend Ngesa François Xavier. Baba mamera osu wase kai mami no ato okwasuba. Mama blame was sanusin. Alolo nyamie na wase. Esi alolo nyamie la wase. Alléluia. Ça, c'est un ancien chant, hein? Il faut qu'on se rappelle des anciens chants. D'accord. Alolo nyamie na wase. Esi alolo nyamie la wase. Alolo nyamie na wase. Esi Jésus ma engwa o la wase. Ama eklale we la wase. Ama etimi we la wase. Ama engwa we la wase. Alléluia, la wase. Esi alléluia, la wase. Alléluia. Ngle mwenye baba kra Daniel moti sur 32 district asono nganu oni yi nyobeli ke famille Jésus du maino nyobe kula afi be klini soutien mande ngowa nyoe baba toto kula et des fois Jésus du maino nye bebo so fam be kula famille Jésus du maino baba Roseberry baba Briscona madame Clombesi mon fils qui est là celui-là il est né devant moi là-bas tout a s'ouvrir là-bas oma nyamulike famille Jésus-Christ du maino nyamia on voit s'il nous quand fallait pasteur manimi pour qu'on va assier so ke etogu maman nyamia ikun o mama yimi albol krikri o ma se kla senti banoma nte no nfle o fata ke amama mi nfle ye no ye nkla kun transe nkungu ye nati ye nye kaklaka alléluia donc mbalike ma fa mi un va klamu pour qu'on mbalike bien famille un va klamu so pour qu'on stramu ke am ko swambo afi anglonga et ya runle 9 août oui août 9 2025 et koyi kateso inglo et koyi inglo asanu semanga au 2 plateaux ilo ye nyami envoie sile nous et baba ngati asanu sema sukpengbe ye nyami envoie sile nous iwon swambo anyaso esesele nous baba Noël ngesan yoti président anyaso isulianion yeah, et baba ngabe au région 100 ngabe Abidjan 1 pasteur Florent Abidjan 2 pasteur Koumi Abidjan 3 pasteur Didier be kusuma be swamibo ye pasteur me kula be swamibo kusuma swamibo vie iti na nyamie ya se oma un flamon ya so ibo amu ya ki ambla
na ko soebo na nyame mo ekpa ama gba flemelie nga nsrebe yole ke yo belie bi o Facebook, WhatsApp, TikTok, YouTube bele be o lo dan be si lo ni ngale npa nsra mo ke amuswambo lo vie des fois Jésus du manu mi mamu yeah baba ni mami mo amulie voilà Oma nyamie uka anyaso samu kami nyamie mo kla iklan oma ngati emba nyole neli affiche oma so e fama baba mu gbokun be so be tete wa mami oma CD baba yi invitation li enyo e baba kra i CD kun onu i clé kun onu okun baba toto i let li enwa ba i clé kusuma yo ye oma e ya tojue kun okun esue e wandie ko niangon. Alléluia. Dieu a ma tonti a jasu Dieu. Baba ni mami mu. Ndera nyamie ndenken a jasu oti kingio. C'est fasu engwanye pa. Misi mini. Na jasran yo. Na jasran wo. Sa jasran wo a jasran yi ongwanye wa nzongben. Sa lafi nyamie isu. Na fa ulangwesu. Nyamie le timi ke yo otike mwae ya nu afama o poku ongwanyo ye anyo bobo hu anyo bobo yi o wla gwase ka natisa strekumo sensa fasanalie ka sin afiafia awluwa asinwa adiri ko tokun se la fi nyamie so nyamie ajaju ran ya to yan le amen. Allons-y. Say
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, pasteur Claude Daniel, eh bien, pasteur Toto Émile, à son nom, me crois, Anya Christ fait mon connaître, n'y a mon que famille sans Jésus-Christ et de maïno. Ngremu, n'y a même et ungwanu, itiema et yes 60 union. Au principe, un cousuma mien ingénuement, au timia pour une bête d'empa. Ils sont ti na mianse. Nyamien oisro. Nyamien otinya misapa. Nyamien il a fait sans fissou. Là, quand il a fait un micro, après mal moqué nous gassin. En ce cousuma sous kakinde. Ndenya mema ngrawa. Nkanya miende otimia kuringwe. On ne va pas traler. Oui, ça va on l'est. Tu canses. Ça toi on l'est. Agnel qui pas panier mesano. Alléluia. Ama et quand tu as séné estrenyami. Et si nyami klau. Olie atikba. Anangama. Anyemo afanga e fatinti. Sange okule danu aklisuna e owa e yonwa blenwa juke ay dokle e soke asisi ang kungumu ko enan denga kunde ka kan kle ngremui enu kungu ya nyanvinuti ke fe afite mandeso o trainu kenzu etikumbo ovie manusa nyamye pli mbo mai yonwa nti klosran nti faka sange nsreo ke wa wesan otimi o wa wesan osimi nu ijo man klosran zuen o kanse na sie ke fe wa ngrai o kungbake anyanyu Jésus-Christ idumainu amen. Ela e baba pasteur me ase e mke anuma simone e baba ankan nyamyende nkuneke nkunne sanku na ndeti nga e baba ngiran su va kwen ola na esu ndelien su sanku anman sin de nga e baba ankani iti pe kan okani mo kwa tesu mami mami Amen. Mami orosu. Amen. Sera on vle. Ndeit mami. Quand Jésus offre la caisse. Christ fait mon besoin offre à Jésus. Amen. Jésus est bien. Jésus qui a trait. Jésus est slam Amen. Mami orosu. E baba selike man esu Jésus-Christ ndeti beke ngo gransoni e ngo yinu nga ma metesule ndendele ngati ngo koren Christ ndetre ku. 1 Corinthiens 15, 1 à 7. 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 1 Corinthiens 15, 1 à
Afin yema amuni Christ amakaki sran moi. Ye Christi ankaki ngwele fwe. Obuliye sran pa e kakili iliem lomlom. Ye okpoli eti. Amen. Nyamende gangle mui ya buya kundan ya uwe. E unke akoto Paul yokan indesonyo. Paul yoklen desonyo. Ndeson ke ngotu agala ko gasimbole. Yoklen deson comment Corinthe fuemu. Afin Corinthe asonu otirika kumbo sans mwambe yalo. Yes sans mwamba kumambe olokusuma. Nzwe papa me olo itete kusumambe sonlovie. Asonu nu Paul unke bubule otani asonu nu. Viewan beti Apollos liye. Viewan beti Cephas liye. Vieux me coupe c'est bon que belle petit Paul liye. Iso bubule sonmo oto asonu nu. Yama nyamien sou Paul bo. O klendenga ofa ko mambe. Onke akploan gbengbem. Sang gbengbem sué sram ben yo. Ingoti kingi yo kleli ko manibeo. Donc otikpa ke ndeson kusuma e podon asue susu Christ sun et fan deson suna ko e no akwa wo kaivi. Afin c'est boyan c'est ni pa. Ça sombe au Jésus-Christ ya sonunu ndengo we. Isotema ndetinga e kuneka e gronsu yo we. Wa fanga Jésus-Christ ils sont en fouet. I Christ nous gwan ofati. Wa fanga Jésus-Christ ils sont en fouet. I Christ nous gwan ofati. Maintenant le point c'est que Jésus-Christ ils sont en fouet. Il que papa me croit be ye ingwano. Alléluia. Wa face. Yele que papa ngabe ya. Jésus-Christ ils sont en fouet ingwano et quoi on beloignon. Et te souke slango fait ingwama Jésus. Boa kaki sont en fouet. Onyan traule ou flekun Christ nous. Alléluia. Ignonsum Onya ngwan flekun Christ nous. Alléluia. In sansouin. Onya timi kumbo. Oman okwatran ngwan ou flesonu. Alléluia. Mamimu. Babamu. Sanga kuneke ebube akundan. Yanga ebukpole dandan san. I sentiment et akundan otansou. Et c'est le cas. Sanga wakaki Jésus-Christ. Ils sont en fouet. On y a tremblé ou fleku. Christ nous. Alléluia. Nyamien oyaki sate me kwa fakei. Obasu diagoleku. Quoi qu'on y a tremblé ou fleku. Christ nous. Nyamien oyaki sate me kwa fakei. Obasu diagole. Ngoti mbake. Sran on nyamien ya fienyo we. Nyame den se ke nyamien okoyaki e un saten ke obasu diagoleku. Ya eboye ti sran. Eboye ti Christ fu endengani. Eboye o Jésus Christ ya sonuni. Bless mo nu pa se ke ya ki sran e un saten akei. San ke eboye nyo se. E fa se ke sran bobo i rafia samesu. Anze kusman oyaki mo sran un saten kemei. Afin de ikan sango sin la o kan flanu anu masi gwa insanio afwe ngosi onu gwa insanio iso sa sufia sule masina ko su Jésus Christ c'est blague duna fo kan tren gwanu kan kula ngokon iso sang osuisu kesrambe wi idu makpa be subomele bien sanga sa yo ekenga sanio celibe se non ka kinyamye du di fo ile liwa trekenu. Ye pasengo kune srambe yi nyo balole. Pasengo disika nyo balole. Senganya me den se kayo. Kenya mye kwa ki sranku e un satefa yi obasu dia. Jésus-Christ nous dit. Afi e gole me someti. Sranje be won fo.
nyamie sulebo be kwa sweku afini ke panga be yo fu e lo afisu ka so o keke englem lele mwa jondo so na awon sanwa pon na agire yi okun tite siani niemu ke ko nyantan le ufle kun Kristi nui sanga krosrambe nyamiene oyachiche obasu diajo lekun ekusuma maeli enye sovie ko ena eni Jésus enantile eni amu wakwa efe ofama enti alleluia inyon swing nyame nese ke nyamie oyesan Jésus-Christ nous Jésus il voulait ngawuli etin otili ke nan dolie enyamie isule nous Jésus-Christ yoti kingi nyamie sule nous Jésus ma nyamie oyesan ke nyamie nyon gwen Jésus yon wono ke Jésus ti saunti i saunson o gwanu o ema ke nyamie nyao ati sanwi nyinu Jésus ti o ke kurati fe meseke elie ti Paulu lie elie ti Sefasi lie Paulu sebekeyo sirango ti kiki ikla sonui yele Jésus-Christ afi Jésus man engwan oyesan ofae fasiengumi ke etiwa ke etirie klonglo alléluia ngobona ke enwure nyawe siran fi kwaye maesan ma san Jésus kungbache donc asue su nyamie like ngobona ke o kaki ekengele like mo ega su alombenu e baswa ngowenu yawe afin sans yelenga enye Jésus-Christ nous benga besiman Jésus belemei yoti ekingele kenyo sino to kaiken enyo besulen ekwa esima egwenu ke ya nyenike kwaku ya tramenu fwemu afin elie Jésus wa yesan sino me kwa be sikanya miaole ko sino me kwa ngabe wa tiesu be akundanu be sikanya miaole itiema waule ngosima Jésus-Christ ofle nyamie ka nyamie ya eboya ka Christ foni ekusima se ka nyamie vie afin be akundanu be sikanya miaole ke kwa mwembe sole la esika nyamie pli onyasie esanu nzue de no sanga sanga mefwe mesime yale Jésus-Christ ya eboya si Jésus-Christ dongo wensui Jésus ma ya isan engwanti san itiema ekwa gran nyamie nyunyo itiema ekwa bo nyamie idumanyo itiema ene nyamie ekwa kokuyale afin Jésus wule mo wulintin engwanti san c'est ça qu'on a sur Jésus nuit engwanti san nyamie nyunyo itiema sa esaku ya kisele olenyo nyamie akike enyo alléluia siani niemu nyamien den ingoti kinginu yawe nanga eumbe gwasulomo ingo suyamene se kayo oma onyanti pole sate yakatwa isanu likenga baade vegrosu ofa buofo nyamene se kayo Jésus-Christ noi oma enyanti pole nyamende seke kebe bobol Jésus-Christ wa kan dasulon likenga bae gronsu bo fa busra me fo bo fa buofo nyamende seke isoflua son Jésus otitilinu alléluia bae le malike fi o gronsu bu mo fakun afili ke son kokra Jésus obubulinu senga blessu manui likengo te kreale yele yakundamu afi yakundamenu ebuike soni gemete ole itie manya mieke kpakpa ngoye mayen ekwa ime aye elie osunu ye makpawo elie osunu be isaw nsike nganye suye ngbe osuye maele nyamien
likenga bae jonsu esate akatwa nyamie ofali Jésus-Christ ofayili yetite nyamie uye klosrame elisatenyo nyamie uye klosrame fonyo namba enwo Jésus tengo yili kusumai nyamie ofamenyo ko yili sokuma nyamie ikulu dosu itiema wawe sambali watra engwanu nyo alléluia iswa katwa son Jésus nous nyamie otanini isotima eni nyamie kwa kukuyale ekengelen demwembe owe akatwa sati akatwa ngowe swing Jésus tanini yoti ekengelen denyo yoti aklun gwen denyo isotima esinyamie ngo yili yen eni afiewa esisewa eni kwa kukuyale eni do kokwa swe onu Jésus tio sorti etin e kwa matema nyamie siani niamu hama ela nyamie ase afinya mie okuri mwale bo nyamie dambo esro bo tinyonyo e kwa kakiwa e kwa kakisozo fwe eni kwa kokoyale e kwa srei Jésus il oulentin nyamie fe on fa ka sramu sram me kla ba nyamie nyinu alléluia Jésus-Christ il soulève kengelen dengo nu yowe he akun gwen dengo nu yowe ikikristo na sikante yesu nyamio na gametio na juma metio na gale touletio c'est ébouchon et nyamie soule insuffisamment c'est tient et bail c'est yotre ya kunde assez et nyamie soule insuffisamment donc quoi sou et un fort afin benga besia Jésus belwa janu benga be di juma kwa benga di juma isu dandam juma traité me sou dandam benga be osanye yo si Jésus-Christ kavi on tumbo makoba Christ fwenye ya onu siani niemu benga be sima Jésus belwa janu ekengelende yale ke Jésus il voulait okboe sate iti yakatwa iti alléluia et c'est le que oma onyangwa fle ku Christ nous elle est ngwa fle engwanti ufle nyamie inyu nyamie bo ongwanu im denka kiyemlomlo Kanya Pierre Christ d'être con iwa blanu sang et un desono nyamie in denka kiyemlomlo oema enyangwan fle engwanti u fle nyamie inyu Jésus du manuntio oli esutie obola akwa idoma sambe nyu kai gobe ponwan debe puovie sanga nyamie du manunti akakisran fle nyamie bo yilio idumanui alengwan fle on gwanti u fle nyamie sanu nyamie inde makakio iti malengwan fle sieni niemu andi an Christ fwemu nyamie sule nde ifengo onui yowe min gwanti u fle min gwanlenti u fle ye ngwan fle sonui like papa nyamie po beka sien mo ngwan fle sonu Jésus nous betinye isotima like ngokle benga be o mi o sufwen be ale nie eni kraso ya bu alléluia o freke o tren kundanu so c'est e kundanu et si que ele ngwan fle Jésus Christ nous enyamie sule ifite afien gwanti ou fle sieni niemu nglemu elianti se ngwetie ma ete feo ngwetie ma ete egonyamie bobo
He nyamye benga be ekpa yeni. Ngatiema ete ngwa asonu me nte sin ya owe. Afin sa somu etramas base e akundanu engwanu. Eswe kunde blea sonua wala be babe ekpa wala be babe enga wale wawe sangoa se malo wawe sanu malo asonu nti uwa blesu manu sasra meke asonu nti uwa nze kusuma obabati uwa viewa besanya mielo ble wale besanya mie gwa sranya mie ande kuma sonu sranya mie nyo se ikra inse kai sranya mie na masra ku ikra se masema ke amen tesre sran vile kabe meke anangama elo ase ogon sinya sran be nyino gile gwa sranya mie ande kuma sonu femu ngale meti bete la kai ngale meti ete ngwe tesi paseme fa blabe clerique sanga anya kile mankan benga be mu sonu menui yele se ma femu sebetaka sonu ufle ikrango we anya yabe kole kabe clerique like soti ma ekingi ma undenga mbewle se ena uma bewle ete fait ko sotieti Israël ya le fuelo Israël a fait fueme olo Jésus kusuma numa Israël ku Jésus au ngwanu Jésus au Côte d'Ivoire Jésus on ngwabe onu alléluia mais on sa so meule nyamine se ku kayo Jésus du manutin et kakisran ou flé et kakisran ou flé et kakisran ou flé likela amesini kenya mienya on la sanga be gwongwan onwa beku blenga fongo hamaji iso blenu lo boni ngeme kalebo afin akakisran ou flé alléluia ingo siswing nyamiema enyananga mangwa ananga mangwa otikele sanfi ifanganu okwanya nanga mangwa sange ananga mangwa otikele yenyamien ofamayo srango aso yi kristinu ke idefwe ke imisan nyamie fa nanga mangwa fa kei bless mon ebuke ebo e fanganu ti anya ni kesomu na itio nyamie fa nanga mongo fa kei afin Christ nu anya nanga mongo anyo nyamie den se kayo afin nyamie kro menele on fe wa so ku gbake mani na srango la fisu wa mlima sango nya nanga mongo se un sake ngola nanga mangwa wa isu tele oye ke klemae vie se un ke enawuma se una egye sike ela nanga mangwa nyo ananga mangwa benya sensuwa nali ka ofle se anyewa kenga kole ya kole asunya nanga mangwa ka ofle ku likabe be on benga ba wi benga be ngwa ma be sranya me mabe na benya nanga mangwa benga be wuli ya fwa blasan afwa blenue bete sre bete mambe na benya nanga mangwa yo bo awundani mo so keke nga awusra on fla wasi wa asra mema o oketima eso Jésus Christ nous Jésus nous est enya nanga mangwa nyo nyamie fangwa ofakei otikele yo timbache yo ya fien oni mefwe mbe afienyo afinya mi ya nanga mangwalie srango na soma Jésus nous ma ekun yo fwese mais quelqu'un mengba e fa masramu c'est à soma Jésus nous
Tiens ou et croissant ting ben à ce qu'il y Jésus nous ya enya nangaman gwanyo. Jésus-Christ ils sont son frère na nangaman gwan. Ils sont sangwen gwanu. Nyamye fakeli. Ngado ti kpake et si nyamye inde. Ngoti kpake yo. Et plus na eye Jésus ils sont son frère. Et yo ke emi il y a ça. Et nati emi il ga osunu. Afi a sonu balé. Soit nous trawa. Au clément que ya kaki Jésus-Christ ils sont son frère. Kay yang sinon croire au yafien. Ils sont ti ka etin dengo wen. Mais ça en gwen nyon. E bou en gwen yakundan. Ma so Jésus nous. Ma kaki son frère. Ne anagama in gwen. Un gwen kubo viement. Bon e di nyamye ili kakpa nous. Sienne nyemu. Leoti yakun gwen denyo. Anagama in gwen. Jésus ba offert un gwen fatoli en gwen. Hidu manunti ya pas. C'est so same wenui. Enyamye isula file otaka. Enyamye isule iyinfite. Nyamye isule. Namoye ke un somo e. Sanga me un sanga meule. Avise un sanga meule. Ke blank ke le mai. Blank ke gen et sous la file totalement. Alléluia. Yo ti kinginyo. Sorti eti. Ke te wa senga suwa fwe. A fen o du san mesu. O du esuvie. Ke te o sate unenga nui. A fen o du san mesu. O du esuvie. Sengen de fen o enui. Nyamye wa senga sese fwe. Nyamye dei so samenu. Alléluia. Wa wenu e qui sont dans. Nyamye on ma etran le ou flekun Christ nous. Oyema enyan bon flekun Christ nous. Sieni nyemu. Et qui sont dans Jésus ça nous. En gwanti ou fle. Enyan tala ou flekun Christ nous et au Christ nous. Ici na san ko wa travailler mais na se kayo. Et au Jésus Christ nous. Christ kusuma o nyamye nous. Ba e fo ensigne o traonyo. Ke un so sami ole. Bo e la fi mon swing. Ndega ngemen den kan. Ka e fa esu la fle fa siesu. Oku e un kenya mie o yi kwalen glo en gwanu. Sinon ndega e kenya mie denu. Se e la fi mon swing. Et souvent nyamye itimi en gwanule. Et souvent mele et sou benga mesu. Anma si passe kani. Iwan sranye. E be kwa fu awe tesran ku gwanu nyo. Afin be sebe unke. Ole benga kwa fu awe mu. Ole benga be le kroale mu. Bebe kwa fu awe mu. Le kun blaku. Quand on entend les blagues, on t'entend pas que. Ben avec tes bébés si que antichrist fait au poisson. Et bien que c'est mon blanc qui est à Srenyamie. Que blambo nyamie Israël bo. Au quoi me souille be on glo mo blanc gwanu. Blanc yé. Passez noir manyasae. Passez noir manyasae. Afi iya kundanui. Pasteur kumbake yo srenya mien kwatio. Iya kundanui. Pate kumbake yo le nyamie ikwalenyo. Sans souman pa kabile tiso. Be o Jésus-Christ ya sonu. Sanga beni Jésus be sunoti. Nyame ne se ke o mantimi kumbo. O kwatran un bon flesonu. Nyamie metimi.
Bokwatra ngwon flesonu. Nyami o esan. Yo ti timinyo. Yo le kroalenyo. Yo ngwanu. Ye o kayo. Ma ekwatra Christ ngwanu nyo. Alléluia. Sorti ting engbe ekwajuma. Bless mo kwa ke ulamboy. Yo ngwanu. Iwa oligaso akwaju. Atisran pa mioyi aju. Timi sentio. Nyami o esan. Yo di soduma engwanu nyo. Mais si que nyami itimiku owenu. Nyami ikwalen owenu. Srango sison. Iula gwase nyami isulenu. Kebuke ole benga nyami itimi ngobenu. Itie usunyo. Itie srekun yenyo. Christi fuemu. C'est que quand vient, il s'amène au simbenu. Oh, tu es vaincu. Srel et mingba. Quand tu es vaincu, Srel et mingba. C'est petit flaque, sans ati baifo. Ye baifo yo bale. Ye osini. Osini. Srel et mingba. Son nouveau va bénitio. Qu'est-ce que va bénitio? Si on sous Jésus swing, on les nyamie itimi, on les nyamie ukrale. Ma bae fois me faloto, ma be blossou, ma be garçon, kebe unwo, ovra kebe grand. Sa fati makou, c'est a fati kou, na sioulanti kumbaï, c'est bae fois unwo, mon toble nasi. Sangue bless manu kaye boyan se nyanga enwi. Christ for by four ikbuai. Oli. Sangania sebe su stranya mien. Katio monti benga. Esia nangama nyamie bo esro. Nyamie bo le kwale. E kanga me kwakwangbe. Quelqu'un qui va y douiller fouengle. Douiller fouet. Qu'est son nyamie anyunya ekpiase. Nyamie dense que manyamu kwale. Amutia wonu nyangla mesu. Oni pofwe timi kwakwasu. Alléluia. Ngala nyoti ende fe ekingile ndenyo. Sorti ti ni ensubawa nsuginawa nana meswamu mbaba soli eni baba eswamu nsi krale ngonu afisen jiwande se makati Christ fwe na nyame ba Yesu ke igwenwa nyamie ne krale tio i krale nyesuro. Quelle famille gourmand Jésus? Si la mec a pas, bien on va quoi son nous, on va quoi son nous. Les gars avec grand soube ou quoi, à grand sou, à soi ou bien na ouma. Amu soi ou. Ni na ouma. Sans un gars somiou, à nyamien belé. Nyamien cantine de. Nyamien itimi ngomi guanu o junglo. Ya kani nyamie enantisre kwami se undenga ngule guleti ogulitio se unde ogulitio bae fwe kwa amilike fi dule fwe kwa amilike fi Alléluia. Alléluia. Mais bonde mama nyamie. Mais bonde non tekba bonde mama nyamie. Alléluia. Nyamie mani ekrale. Nyamie ni srefwe mu benotimo. C'est un nyamie itimi. Na srefwe. Ye yakba fwe. Yo safunyre. Srangoti safunyre. O nyamie itimi. Mais
itimi ya sedan. Ma ena nyamia nyanyunu. Ma ena besika nyamia ole. Kabe kloyaleng. Sere nyamia no yikwa lenglo. Tieni niemu. Son zonfo va benyatio. Avec ça, on dit que si on fait pas, ça va me cloc, be ya. Ingouanou. Ingosison. Nyamene seke. I Christ nous guan. O wawe sang. I gagale. I bo. Sranga ingouan. Oti Jésus-Christ lié. Bon, wawe sang wen guanu. Ingoualien. O wawe sang I gagale. I bo. Bless manu. E Dieu que nyamienu. Que wawe samba wen guanu. E u kale tiaole. Ke iwan yonga. Iwan keke. Wawe sang I gokle. Afi sa te viole e kloye le ting. Que wawe sang si ke nga chakpa na e kuiwan Satan ti vaincu. Nyamion su igole. Nyamion su kan de son klole. C'est quand même que e kakinti. Et wan Satan ti vaincu. Na Satan nyamion awenio. Iwan kakitio. C'est ete kanyami inde. Ete kle enga egwae. Bo ya kaki Christi fwen. Afi sa vie me ole. Nyamye kune kabe ya engwanu. E na eman betio. Iti ete kanyami ndenyo. E na eman be. Afi akplo ate o engwanu. E de nyamye te siso akplo wa. Iti ete fenyo. Ka e ba nyamye nou. Bo e kaki nyamye il y a klonglo. Egale nkloklo o nyamye awe san il y a mbo. I awe san indengo kan indenu isuwe nantio. Kaki le son tra ngwanu. Sange Christ fo me kwa kabe kaki. San vie ba so no ake afwa bluye, blu ni noue. C'est kaki le fi tra ngwanu. Kende kan e kloye eke ngasa enu klolo e onyami asorunu. Sanga e bube. Sanga e sibe. I dans li kakpa. Oni nyamien den tiakun. Donc ngoni nyamien den ti makun. Wawe sanwo le ke o kaike e kaki. Nde alombe nu. A gavien nu. Sinte onu nde ngwe metio. Avion ye. He klole blaigo aswasu. Mboya swain dobo blaigo. Mboya swain dobo blaigo. Isoi golembe numa nyamienu. Sango ni nyamende koku. Yo ese u kaeke yo nyo. Yo fada keyo. San vie sayo. Okra yasna ye. Indengo funu afite. Tetengumi. Yo fada fra. Koki se un pe pagedan. Nga hier. Hey, ati quelqu'un comme ça fiant à cloto djembie nous a un zingla sou fiale. Au quoi est fait? Quoi qu'il soit fait. Si un niemu. Qu'est-ce que Christ fait? Bon, il y a Christ fait. Bon, et ils sont enfants. Sans abe on nyamien denu. Oninga sibe sabetima kun me ya kibeole sorti eti esuma uma nyame itimi engwanu afinye me wa sankule so iti ete fe iti buke wa we mo sanje ble na wa we onzu ententio
11 venons. Sorti sans bien personne y a fait gagner. Donc classe pour que délivrance. Nya mien sofwe ni nsra bi ku. Kabe bo nga duma ikpin. Bebo nga ikpin. Ma emesra me sube osu se donc classe you be délivrance. Na wa we 11 venons. Juin métier. Bless moi nous pas ton sang mes soins. Slang atie ma yakpa. Slang atie nyakpa. Obo tre na buon gwan yakunda. Iti emi wa sanwo le nyo. Donc o gagale. Ngoni nya mien dentiment ku. Kakibe ayekpa. Kakibe ayekpa. Na wa we. C'est asunati ndenge me wa san kan kleonsu. Bo finya mien denu. Wa we mfini yo tongwanu nyo. Afiko nyo gwanu si like finu mo gwanu mo ofelia nyo don kwatranle. Se be on gwana be felia amuti gango cha ole nyo. Ma ekwesu no nya menden hokaki hallelujah. Sieni niemu. Nya mie indeni. Yo mangwanyo. So tieti et à Nantivida. Wawe san itiminu oma okrasu nyamie naule ngembesu. Wawe san timinti bo owe ngwanu o kai nanti wawenu o kai ka enoti na olenu iti o esan we ngwanu nyo e u kaleti o sanga san vielie okran suke wa we san u kena onanti na nyamie ina olenu gemesu igagale mesu ka o ken wa human keke ngale fa ye nkula ke ele fa no siani niemu me undenga miule eni nyamie ya oviedan eso nyamie isule wake ma eona be ungbachie ebo esi Chris oni benga be sime be ngwanu me iso ngbache be wi se anati na ulenga emede kan kle onsuin benga be sima nyamie okpofemu bebe dion lalo okpofemu yebe dion lalo afiana tina ulenu dan la ngante wan krefua sukunu e patron si ami otigamie flevwe o ya lakubaru ili ke wa yadan c'est kulu godan ben on fa be ofun be on renvoie be sans préavis. Le Congolais ne sait que nous n'avons pas renvoyé. Nous avons fait un bar. Quand on a un soukon, nous avons fait un agouti. Bien conduit, bien baba yo di mi la lo ko wi gangwe lui là c'est un pasteur. Que bien wa pe soukonu, monsieur Ngesan tu es là, c'est un pasteur. C'est blé bien douna bien autant ni calé. Si calme ça nous l'est. Bien signé chèque famille. C'est nous là, on va mentionner la vie. Kemba, yo fasi ka fama. Oh, c'est yo. Le combien o semi kayo. C'est athéoine. Quand mon yame senke oh un tic patio. Droit me ali kengbengbe. Be toile ke me subema. Ka ben isla ko benatile. Blanc abe ko gele. Bako quand mon yame si penso bien qui sera pas. Itien abe gele. C'est ni nyamie nanti. Na enanti. Na ulenu
na efa nyamie o san igala mesum e unke nyamie o isru o tikpa nyamie ne se ke o ma e kwale ku Christ nous bon efa nan ti sese kwale son o tinge kake jekan o tinge o sakponzo o lo fanga sala fanga ku o kasuma ko la ko bon o ema o si osu nyami o esan yo diso gumanyo o we ngwanu sieni niemu anya Christ fuemu sran woti joju sonson fue like pakpa nga be ye ngwanu yabe owe ovra ke me siso ma e la gwase afie ni Jésus ya eko ya eba timi ngo we sanu iso timi ngole obviement awole mandima akwa unziwa awole adilike awole akwa gale awole namuyo amui banya bien minde wamba ngale nzwe keme malike ngo wemu esibe malike ngo wemu betreya kundanu ma betreya kundanu c'est si bien et sous la pleine taka donc on sous la kafo me soni Christ fuemu kaulu be swame ndengo we Bible bobo inyale ya c'est kaulu be swanu ye ngale prophète wa sresu ye prophète nzuenga ye ngale be kanne kaisa ngale kaenga aisa iswa be la fio ye c'est nzuen vieni iswa be la fio afime buika inwe timiwo ya be la kai san vie bo basonu okwa yakele singa iso ningemu sebionti kolokuya okoto afi iswe isu la flentaka he prophète nzugema nokan prophète wan ka nongakan prophète tralenga iwona ka fe osu ka wula aipa ya kabela ka iso yai ikan esu ko ye ka son nyamio amu dumaru matema Jésus fait lelen ye ngamu ye bless manu e wan catholique fuemu bebe su mario c'est eboyan c'est nye dongasun eli e bo matrabelie ole ezwe kan olo prophète inzwe prophète muswa prophète fefe prophète inga prophète huile d'onction vert nous jaune nous ikulem kwakwa we sanu nyamie ba fa Jésus fa manie Jésus délié ibo edu manutin ele kwale ba esu ibo edu manutin ele kwa besuin e sous la file nous metimi suke isoni ngemesa itie souffert sans vioa il pouvait me quoi du brou quand fait il y a son qui a un on peut prophétiser mais quoi du brou mon que quoi et kabe la kabe ngal wala atinya mies sans ça quoi so pasteur melier non floua souffle oh ngale mon non atele sikatio tiens aussi camvier attendez tiens aussi camvier attendez oba boko ya ponu kun okra ya sika vaya kele bobo singa lo fu ekoko oma oigwesi singa wa fu ye no no asono be closika trou no de quoi sika you know passer no closika trou on closika yo e closika singa be kalengi ma bo pe e kole o gbaka teke ngwache eko keka wa ke o gwambo viebo ilo afisoko de tonlike ngwete o lonyo sika sonya mi famai
Quand il fa blesse 60 et fa sui. C'est que le bouquet non. Passer n'inska nga fatama. C'est un fleur. On y fata. Nyamien souley. Oti wan se kan like. Nyamien souley. Oti anwen très like. Le kunsi même blaku. Ken geme pake ofesika. Bia oli. Ko oli mo okosaki sani passé. Vraiment on s'est mis aki. Anma si kase nyamien nyamien li manie. Mfa kuruku ya na mfa ko prophétique. Ok, bah écoute quand c'est nyamien. Mais antili et asre. Sans bien même passer par nous con. Il a fini. Il passer à l'eau. Ma ko ben sikae. Traleng ngol même famille. Bebouke pasteur mais tu seras dit. On tient ça. Manya mien ukai. Sikanga nyeni, pasu nyamien na lesu. Kwa on so boke ma nyamien rosu. Ya ki ngulon sinle. Ndenga eken ma edisu. Wa face. Ya Christ nous goigne a nous vienu. Sans viemu. Christ nous goigne a sonu nous de lu fenêtre nous. Sosi si anwa nous. Anwa nous ebe si ebe wuyo. Tout paquet de tie basonu. Sa vietie basonu. E baliso. Mais ekplisu na be klele ke ngamna e umbeule. C'est e umbeule na edisu e Christ is no fwe pa. Okuli ke somu benwa ya engwanu. Okunya menyanyiru. Alléluia. Ma esra nyamie ndenga tili ala nyamie ase ye ase nyamie ke mande so me konu ke nzueti kumbo vie manusa ama esra nyamie D'accord. Yase eba pate toto ke olanya miase ke e undengamu e unkenya miwa e sa donc dans moi mai dans na o senya mieke nde papa somu mabe tran engwanu kenzu eti kumbo vie manusa ko ene akwa ekpa Jésus nous dit Yame onia krobake wosa Bokan de kpakpa nandolenga wemo ofakri imamu Israel nyamie elawase oni osrai ingwanti boema sinungle mui akakrusai akaklilie elawase Jésus de mai no ndenga moema oteli efayo ya chosanu omvle ya chosanu ke mandeson o transi mandeson o trandi mandeson betinga engwain mandeson be masulenga esuai o ekba o tralalia Jésus de mai no kwa ina anyunyanga buya kundai inu akra ya na onyami oduma wa edanti ra omvle sunyo no ndenga oye ye mama mane oyorie Jésus Christ manu mo son amen amen sien ya ikele emanyami ndenga etili afan de son fa yotion
Quoi na nyamien. Wa kwa ya sa somu. Benwa ongwanu. Akwa se kenya metikpa. Et quand il me fait si on est sous, il y a sobre la femme nyamie. Mais gaso est blanc. Des miambe, on a bien fait si on est nous, la femme nyamie. Nyamie prusa o moke prundekle. Maeo nyamie prusa o moke Eh maeo nyamie prusa o moke prundekle. 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 Mae nati nyamie inde suno ke prundekle. Maeo nyamie prusa o moke prundekle. Mae fa nyamie inde suno ke Maeo nyamie prusa o moke prundekle. 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 Mae nati nyamie inde suno ke prundekle. Maeo nyamie prusa o moke prundekle. Maeo nyamie prusa o moke prundekle. Maeo nyamie prusa o moke prundekle. Mae nati nyamie inde suno ke prundekle. Maeo nyamie prusa o moke prundekle. Alléluia. Moi bonai maman nyamie. Amen. 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 Ela nyamie se, ela nyamie Israël, iase. Baba moni eklan itale. Yema nyamie ma juma owe nyino klama. Siani niamo nglamoi eso easo ya ufo mbinu sanga mflanja singa mbinu afimbeti trele. Yele de san ngamo e abobo jole ijira ya chen baflen talwamu mai kraiti yawa nyamie vle mai kraiti yawa moneke otik baflen be chen inglojile onga tik baflen talwa electrico jepse mau tani jepse ma kula ngale ora ngati klan bana ya fa mama yamie e nyamie duma idan jasi trele ikoele e mamimu afek masi mona ofra jumaku ai masi fue kengle musize ye amuti yawa niango fo me ba petit bois ke fo me ba oko amfulo to kumba no nyanzuko iti enga yesu nyama etimo e fasika e fa esuan bebo baba mu se bo ati mama mi otakekere baba kuranga wa fanya mi mvre kuranga wa bo ma mezu kwan ya ba wa fa osatiri ka suan bebo ai soi oni ofata o mama eyo na ye mami be pajabe na be o anyai na makanvle oyo nyamierie Jésus demande amen. Sien et soya ou nous. Yo e amumoni balen. E amumoni balen. Yo manya miera muso. E amumoni balen. E amumoni balen. E amumoni balen. Manya miera muso. E amumoni balen. Si a dit mon glamour et à au fond abe ya fien betisran blue on instant. Et nous mo tue be pe nu ko inu nu be kawa eni be eyo asonu ko fiande. O ma eso eni ma dibi amwe Gladys ofi azaje ma eso eni ma inu amwe Gladys ama blenyoa eso eni ma kwasi Michel ofi boake Osupe nou ma yeso e nyama inu Michel Oni eso e nyama ja kwame Timothée ofi Lakota ma yeso Timothée nou eso e nyama Kone Marcel o Abidjan sangasien on y a son tien osupe nou ma eso e nyama inu Eso Glauri afwe Nadia afi Dembo Klo ma eso Nadia no
Oba. Eso enyama kwasi Gervais. Ofin bio, ma eso enyama Gervais inu. Gervais obalole. Eso enyama kwasi Nadège. Ofin tiasale, ma eso enyama nu. Eso enyama yao saraka Claudine. Ofin Nzianoa, ma eso Claudine inu. Ofin Nzianoa yo balen. Benga wa musien benye bakebe kawa okun eyo asonu kare. Eso enyama kwadio Marie Stéphanie ofi ganyoa ma eso Stéphanie no. Stéphanie osuba. Eso enyama kwame kwasi Antoine ofi nje Bonois ma eso enyama Antoine. Eso enyama yao Amena Clarisse Ofi Ume, ma eso enyama inu Clarisse. Eso enyama kwadio au Marie-Laure. Ofi Damboclo, ma eso Marie-Laure nu. Ye ikasien, eso enyama yao amwe Yolande. Ofi Gonate, ma eso Yolande nu. Yo, amo boni bale. Amumoni bale mayamiera musu sakwa sambali esielike e baba surintendant oni kwenga be soin ebo juma idile non ni nyamien vle be demano e amoni bale mayamie ora musu e afiwa anga su pen sanjuro e lofo amerike o ye ansebeke nyamie juma o e sanu avie na ebo eku e so nyamie juma mboli kaure anga mo ambali kan kawai ambali esielike juma ngama mon diloy Sambali nama amu gweyase amu yamo unglo na amu junya mi jumai amu nyuro na yami amu so nyami mvle ke opo bwedewa nzue boyese manyami nyanyuro jeje de mai no amen sien e frère nyami isra ko blana wara yesu ni yanja kwa vie. Ama jasona isranyamie esinyamie klao olie atikpa anagama e bali ya mama anagama mie klish ai joklelie sien blema duke ewo ya lokungumbenu nyamie bli le moko fle subebo e fo mam falo sanu e soke arabesu Jésus-Christ duma enu Kebe comme beba anagama animbe bla Jésus-Christ iduma etu. Ke kpofo ngasuba anagama kambe tinde Jésus-Christ iduma nu. O nyamie kli siamvwe. Like klango mame kenyi mo ipa. Mo fite sika. Ma belo nu to fon. Ko ena ayima sinka e ba ekun. Okun gbake oduma wa idanti. Nyamie vle. Me wo nyamie itiminu ya undwenu Jésus duma nu. Amen. Yo ngati sanu flale ke directeur évangélisation wa grani wa okane gasi bole inde foi que on fle gwa kungo ai masin fuenio ye ko gasi so bole nio o meti wa paso amesu pen mai kira ngama be ya bashimbo na beti bewu anie no mai sesi ewu ai masin fue never su ye ko gasi bole nio.
Yakaki